Welcome back. Majority of councillors at Kuchere municipality are unanimous on garbage treatment plant in the constituency, but they want only garbage from Kuchere to be treated there and not from any other constituency. MLA Nilesh Kabral, who was present for the meeting, has said that he would not impose his stand on council and would go by collective decision. गार्बेज गोष्टी नाका आमकां भायली गार्बेज नाका हो मेन इशू आनी तुम्ही आता आम्ही भीक मागता बाय केपें सांगता बाबा आमकां गार्बेज दिया मागीर तो सांगता आमकां चेअरपर्सन सांगता सिटींग चेअरपर्सन सांगता मागीर तो कोण सांगता व्हर कोण सांगता हो प्लांट जर येलो आमचे कुचड्या वयले गार्बेजीस प्रॉब्लेम कायमचे सॉल्व जातले लोकांचे आता आमचे कुचड्या वयले लोकांक दुसऱ्या नगरपालिका लोकांक पैसे दिवंक पडटा म्हयन्याक कितें 100 रुपया गार्बेज घालून दिवपाक ते हांगा जावचे ना हे फ्री जातले थोडे भुरगे कामां लागतले तुम्ही एज काउन्सिल तुम्ही सुप्रीम हांव म्हणना हांव सुप्रीम लोकांक दिसले हांव हिटलर न्ही म्हजें सांगपाचें इतलें काउन्सिलरांक डिसिजन तुमचेर आसा म्हजें हांवें व्यक्तीक म्हणून हें केल्लें आसा जे तुमकां बरें दिसता हितून आतां एक म्हजें पर्सनल तितून काय ना लोक सांगतले 100 कोटी खाले आणि 200 कोटी खातले काय खबर नासतना हँडओव्हर आमचो गार्बेज सायट म्हणून घालता काय आमकां कांयच येयलें ना सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजींतल्यान एक फक्त लेटर येयलो आमकां तेजे बरोबर लीज धाडून दिता आमकां इतलें हिडन कित्याक दवरता आमकां सगळे आमकां काळखां दवरता सगळे की सांग्या वयली केपेची काणकोणची केपे चेअरपर्सन सांगता की आमी आमची गार्बेजीची विलेवाट लावपाक शकता आमी तुमकां गार्बेज दिना आमचे कडेन प्रॉपर्टी आसा आमची गार्बेजीची आमी उपाय काडया आमची विलेवाट लावया सारकें धोकून सोदता म्हळ्यार आमचेर प्रेशर घालता की हें करपाक जाय अशें जावपाक शकना न्हू आमकां लोकांनी विश्वासान इलेक्ट करून दिला आमी फाल्यां लोकांक कधी उत्तर दितले तुम्ही आता डिसिजन किती घेतला डिसिजन आमी आमची गार्बेज सायट हँडओव्हर करपा ना सगळे कन्सलर आमी म्हणलें बाबा कोणें येस म्हणलें ना प्रश्न ना न्हू A last-minute goal by substitute Jaison Vales earned Churchill Brothers the much-needed victory in the I-League on Thursday. This was also Churchill's first victory of this season's I-League. Their local rival Sporting Club, they go over on the receiving end of the dramatic 3-2 defeat at Blair Stadium. The defending champions now have 7 points from 10 matches, while Sporting stay on 15 points from 10 games. What a strike there on the run and then just volleying home. Paul Macarpe with goal number 7 now joins the top scorers. This could be an opportunity. Going down the left, Joel Martin sends a cross, but the defense is just about able to get away. Shabana is the man who'll deliver the ball from the corner and cleared rather easily back with Shabana. This time better centre header, but chip comes in and a turn. Balwant Singh with a shot. No, the rebound. Goal! Foul. There you see. Ball allowed to go past him by Shaheen. Saw Balwant coming in. Shabana. And very well blocked this time by Ravi Kumar. Royal Enfield introduces its philosophy of bringing back uncomplicated, approachable, hands-on, pure motorcycling experience with the all-new Continental GT, available in the signature GT Red and a brand new shade of GT Yellow. The bike will cost over 2 lakhs on road in Goa. Royal Enfield had arranged bike ride
on the new Continental GT for 96 riders in Goa for the launch. Kapil Mardulkar enjoys the ride. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching